indlela yokwenza ngoba kimi nawe nje angikufuni ukukhuluma bengicela dale shintsha indlela yokwenza ngoba kimi nawe angikufuni ukukhuluma bengicela dale shintsha indlela yokwenza ngoba kimi nawe nje angifuni ukukhuluma mangifuna ukukubona nje usunakho ukubalabala ubalidoro ungaphethe necalculate uyangixaka ende ngiyanothisa usangibizi ngalamagama bejabulisa inhliziyo azayenza ishaye ngolaka mangibhela nebhelasi usanokugcina ungayibambanga iwanda uyangicabanga ngoba u-actor strange kulamalanga lishoni ngabhalanga ma-message njengaphendulwanga ngiziba kulamalanga masubuye ungibuyele namanga uxuba idoro engahlangani uzongibamba ngendabandaba and ulokhu uyaqhubeka ukhathalo kungishayashaya sengibuze noma kuwena nothando lanyamalala ngoba okuhle nje besiphiwe sekuya ngokushabalala ngisho nakwa-WhatsApp nje usunakho nongangikhulumisi vula ama-VN wami mawuqeda ugaca u-blue tick yimina osihluphayo ekuseni asixaki ngokungibulisa ebusuku nje angisawutholi lo good night ehlala ungijulisa shintsha indlela yokwenza ngoba kimi nawe nje angikufuni ukukhuluma bengicela dale shintsha indlela yokwenza ngoba kimi nawe angikufuni ukukhuluma bengicela dale shintsha indlela yokwenza ngoba kimi nawe nje angifuni ukukhuluma iyazi angithandi masixabana baby book bengisacela ungi-understande hey ngiyazi baningi ukuthi abathandi lento esenzayo ngifuna ungenza untosi mina nawe mase senza umlayo ngiyazi abanye bayabuka bathi into yami nawe ayisoze yakhula ngiyazi basifasela amafinda abanye baze bayafunga cela ushintshe indlela owenza ngayo senza into yokubukwa mina nawe sidalelwene ungabalaleli nje abathi asifanelene cela wazi banomona basifuni nje silalelene ngoba vele inhloso yabo ukuthi besibone siqabene wena baby nje ngiyakuthanda ukuthi eqinisweni masikhuluma ngiyasaba ukulahlekelwa ukuthi abanye bengathatha bengicela dale shintsha indlela yokwenza ngoba kimi nawe nje angifuni ukukhuluma bengicela dale shintsha indlela yokwenza